I never knew, sir, Nananom bedu Domahine so inside Manhyia in the year 1948. And I timi pejano to Mahine statues. I knew, sir, Asanteman pejana kojano, Mahina kunya, but sir, inside Manhyia game. I never knew. Nasan komoya meno beboy, and I said this information that I have for you is from directly Manhyia Nananom Freduah. And so this uncommon way and so be two jars and Nananom Freduah. It meets na Manhyia inside Manhyia. It means these details about Bontier and that's in common way very, very important. The source no very credited. Abraham Nananom Freduah at Manhyia so now what is our details way about Bontier and the chief inspector the head of security our Manhyia and Anapoku and so adding 70 be at twice. What Nananom Sam Nananom Freduah and Manakaya Asanteman him for say sound same year if you Bono Ebo Bayas a casa and I say Chichi Manhyia Asanteman him for Biblia Common 2 Mudia. Ba penyin ya santo amreso party and can besi e Ghana no in Kenya kura. The conversation we have for you today directly from Manhyia, live from Nananom Freduah. A dimension says na dedicate oba hanoma send the video to my de bia you be the first person I won sa ensu ebetimi akabi ententem no make sure say be subscribe to this channel. Send be the video to my de bia obedi kan enya bi ententem ntino and you subscribe ya bon sa don ma bi enso that subscription in you don't want to find sa enso e boss no sa boss pe options bi betwinity options na beba no choose all no e wumrobu ha o twen say ni nua bi be share this video and obe share video from K1ng Ghana or YouTube na ono so sa etumi akabi de bi nye de bia and obi enso ebetimi ahye nti subscribe we have answer bo adoma na subscription in say na dedicate oba so wo hanso de bia na onya subscribe so wa subscribe we fansa bo adoma na so choose all the notification and enso ebetimi aba no ye di two man afo no enso etumi aka cha say video has been uploaded and komo no cost one no ma mienu and etimi be fra komo ya Nananom Freduah enso edi free Manhyia enso etumi bae say the head of security na napoku ede na no two mu no ya santo apen so ankasa no ma we bi ntumi nsi. And so we have gathered a beautiful reflection, a video that reflects the last meeting Nana Asanteman had. And your real video no, and a video very educated. And the second thing about Frank komo we mu no Otumfuo Asantehene nsema ono so wo ema abono ahemfo no mu bi. K1ng bomode K1ng wo try pa. Yewura yedi se Ghana to was sagranti wo no emfi ohane aduonum no yewura kan. O se ontimi nka Ghana asem abra onyi Asante mfiri mu da enye ena bakosem bibia Ghana nyina ya Asante. Ghana ya bakosem nyina ya Asante. Enti ontimi nka Ghana asem se wi Asante afiri mu. Enti obi a wo no sebi mpraduasa ya pejawo ewo ha 1948 ya bo Manhene ti said ya bobo Nananom bizo Manhene no na wo wokọ na wo pese wo Manhene na ya bo wa ha na afiri ha no obesi ne wura na wo je bi kika asem se de obo wo Manhene no oye Manhene ti se wa na constitution na wo ye mranimfo na wo ti wo no e ma kwan se Manhene mbo ne yonko Manhene constitution ni ma kwan yo ana wo so Manhene na ye bo no e ye fie he ya afia pima hankure ne aduana nwotwe 1948 ene bo Manhene e wo kotokofie ha ahaya ena wo so ko obi ase won kekere wo ye mayiro se brabesom na so nya se won sum sikadwa obi a wo sum sikadwa bia no kwa no wokoso enti na wote wo no onhwe so na wahenie no onhwe kwa befa so de aye na emom wodi aba yebe mo hu na ni nyina na yeka na abesi na nanom a omo Asanteman mu ha se madama yewura kan wa se be ne mebo sa asem ne base ya ne yetwen yewura yetwen Otumfuo yewura na mekasa yesu na nanom madama eko ne binie esana yekoye ne binie ene yenkoku na emom no yema buku na waso emrani ni ada nanim na okenkan no ema onu ansa hu se mrana yetintim ye na yaje atum se yenya nsesa mrane de eno ne kuta se oman konkro Ghana ewo se Asantehene nko a yewura nko a netimi bo Manhene ena wo mrana 1992 no sa mrana ne yehwe so bo wo Manhene ya pejawo ayo Manhene fise na o ye brempon ene ya pejawo ya Manhene ena na utima ya ode na oti baabi ena o keka nsem ene o persona sebi mpraduas akwa obitima sene ni wura
de owura nim no unnim bi eno nti na nra ye kɔ ya ti kɔfa asampa ensensem ba o ka ho asɛm ye kɔ ya ti kɔfa asampa ensensem ba ye ema ye hwɛ ba bi a din sampa no kora ba bi efiri Ivory Coast no wa eno mu ba ye wo be ka te se 2015 na Ohene wo sampa Ohene kwana na so wo sampa na bo ni din susu ye eni ensamdwefo din ko se 2020 eno no si bibi kire sampa kuro no saa Ohene kwana ono so 2020 na so no sampa akonya toye one ne maame begina Manhyia kotokofia mu abetwe manso se akonya ne yomo dia na nka yesi Ohene wi a de ambiem ne manso twen se waduru ha se obese ewura ntankase akantankase se sampa akonya ne yomo dia na wodi hini na wi adie na dadada so yen gazette wo fa wo mai eda ho ye hu de ye ne ye kɔ ha ne ye kɔ ha ye de wo ha se be mu ohunu kura wo mu no enti niema bi wo ho na ekoso a so hu saa niema sei katachie wadama me dase eye chief inspector na apuku owo Manhyia kotokofie mu ha head of security ewo Manhyia wa send message here wo se saa niema bi se ne ma ya santo asori ginai se da bi se mema nyina akoma no otum de a ye ntene ho ema broni emetwimfa so fa ade boy ho band ye kra ne sunsum nyina hyam no ye mom pagya nkɔ na de ya asanto ne ko ne baaye sigegwan ewo he eba ni ntima fa sigegwan am besiwa me nantrado oso otwon no waje na otrado ho ha odbokɔ mpoa no na akɔtena ho timo fa gwan mre no ntrado what chia preko dabla na ni subri no jamadan bi no obo sanya sa ade na ntina ye ne ya he watafo si wura opotoni man frani preko anama me se enya ne to trate se pampentre we ne de tena se kadwaso sine se sa asante ade ba fosa de ba opotoni man frani te se ne wura won tobi na afa ne hata na sa wo ne ekoyie eja mo mian kana sabia kwasi broni aka kwasi asam ne frani ma asam asasi ne si asama de hata kuma se bantu ne so ya mo bia hu bie choboy wakraya me wafia ade na me huni da ya na me so na asa ni so ade nananom ade ni bo samba sai ade tinu ya di sade ya fie so nyina gumo so etina da madani ahufo enne madam famne ni boko so atafri ani hu etubu dina wakwanta kura we eni ma to mo men sam di atensene Samotwe mu from ho samo me ma mini senana se tuti asia mo meso ma bedi enka nie senana poku ala katati asia mo meso ma bedi enka nie no ena dia musi hu ada no mama so ada ne ma dia ne se ye nyina ya pe wo bia ntena fie ha ntwi momome ye nyina de we dia be bo we dia so na wo akwasi broni wo ba ma kire ena me be wodi so abiri wo atomda ntam na bato wo how dare you how dare you spit how dare you challenge you will see let's go oba be se sori gina ye sabe no ofie sen efie duonu num ye hwede ye wura ye Asanteman be be opagya asante akwa akoduru ni dimu ena nananom bebredu ba bi a munya ne tra o ye wura ni dini nti ena nananom bebredu ba bi a munya ne tra e dini nti a ebi ma mesre he me se kenchas ye de ni edi ade me kan wa na wo ba bi a ye bububo dinu king royals no e baaye no Ghana mampanyini yanto nsa afre no obi anim Ghana mampanyini yanto nsa afre na so yewura na damanti ana ode mampanyini ko obie enti mfie duonu num nie de yewura ye Asanteman no ye tina wo so obi emfiri baabi se bo anya ohini bi dia wo de di ye ka se ohini no se bi ahini na wodi no ye be se na na sesei nemom ne pese tese baabi a wodi fa no ye tina ho ma wo fa ho efise ye die ne ko bia sanju kotokoyene ana wo na woto okeka nsem no wura eno no ensu nananom tete ho aye din twen se yewura beka na su ne wura
na damanti na wo ti ba bia ne obetimi betu nsama oji ho sika se oji ne kuro sisi a onyo ohene biam enema bebre koso a areho e wa Asanteman mu a bibia ye twanse ewura ne meka sebi no kuro no so dawo a ye nyina ye nim nananom ye nyina ye nim no kuro no se mra na ye de ye adwuma se Ghana na ma ye wura kwan se onu ko retim bo manhene ene wo pagya obi a sebi no onuru manhene dibra wo pagya na ye ne manhene na ne se ni pakro no se osore ye wura so na nananom te ho obi a ye din obi an ka hwe nkyere no ene ye kofo ba nipa no so ye mranimfo oti o na o man asumdwe na ono no handa bia no o ye niema ensa fata efie de onu numa ye wura ba odi asumdwe na ekekere ne mani mpuntuo no nipa ba ko se on onti ase nananom tete wo obi an ka hwe ene ye hwe no o keka nsem ene tuto bi mutirim ene ekoso nti kane no na wo te na wo dwene kwa akire na no se o ko do moja to wo ma ye me no mienu ene ye se afia ho santeni na nsem bi se ekoso na wontimi nka ene kane ne de nanam ke betu afeso afasikadwa akọ de kra ne yesunsum semu ke betu afeso akọ na da no ye wura nsem na bebo no oka wura ho sada ye wura kasa o se wo de ye munya amameso meye kwa mefa so amede be bia meye na sebi nananom tetewo na mura Asanteman wura kasa asemu ade na ese kamo ye eya wreho ni su na kese kamo de kofie efise ono ne de tumi na ma no ono na sikadwa wo no na se wonfo okoma mu fan ansom ye wura ni sikadwa ebi mu ye biansi wo mu ye enti wo de wo se wo no yire ne wo ma bedi dianom no wo de wo fa ho Asanteman bobo wo fa ho a ba bia wo te no kotokɔhene na de ma ho ona ko ye gye ho de ho ma wo se hye ho so ma no nanum edi kan ye bi no mu ni yire ne ma na so si da bia Asanteman ti me de humba ba fode ono de ne ho maaye e ba fode ma Asante edina ye nananom tete ho na sabi ohene bi kika nsem a ense na emfata se Asanteman wura pagya ni pasimasi a embra no kura dituma embra no mebuso afiase kura mekwa akoda nanom te wen kahwe bie no aba bonten na so ko amokoye no esa amokɔ nanom wura fi sa amokoye broni ba ya de ya kra ne sunsun semu no okeka nsem ensem fato ba be sie sori gina ye se mama se moye dindi a me mpene me yamfa nkoda esem owuye enso okoma Asante agina ebesi ne ade afo mutuo ne tete nkonwa so na asem ba ne edin ye twen yewura ama yewura ba yenkotie abra yewura chi Asanteman nsem a yewura kan Bono East ana hafo Bono ho nsem bi koso ho a enye sisi Asanteman we mo Bono East ana hafo Bono ho nsem bi koso ho enye so wo se enyina ti asense wo fa manne kwa so yi ohene ansana Regional House of Chiefs and the statutory creation and seeing and mine. So I say, there will be answers. I hear over Manhyia so and my baby. There's a Regional House of Chiefs in India, a statutory body. Anything by chair could I put one in here. It's here among the 18 sequence. Obia no between akasa Regional House of Chiefs or no between Apomanhene and now Bebo Bibia. So akasa Regional House of Chiefs no between Apomanhene. There be any Omuntimi Momanhene into way ayensema Otumfuo Asantehene enso ede abetujo ochiemu asege kwati nananom mamamra ni amane no a na ahensem ni ho dia then that is different but se uti ho se oye manhene now don't want to Regional House of Chiefs so then forget it because before the Regional House of Chiefs na nananom wa amamra ni amane and you know it, me sure. Said the donors munim dada say according to the 1992 Constitution of the Republic of Ghana, Otumfuo Asantehene any the president of Ghana K1ng Ghana ebo mahine way Otumfuo Asantehene the numa some of the abre bono ahemfo no bi se mu hweye na the Regional House of Chiefs omuni tumi bia se wo mobo mahine now maminka was Akwasidae twemu Akwasidae ne kotwemu ya yehunu se maso nkwanta mahema odo so timi kopie mu de the support ekota Asanteman echi nya ono nkwa yehu mampon hima enso ewo ho so de the support beautifully enso ekota Asanteman enso echi enye wo nkwa yehu associations no bebre se wo so timi kopie mu do ekota Asanteman echi especially Nananom Progressive Association omo UK Nananom Progressive Association omo UK omo support ekota Akwasidae IED echi associations in the case bobo there any beautifully they were there in their numbers what I say apart from Nananom Progressive Association yehunu na the Asanteman Association of UK no so ho Asanteman Association of UK on say cool no edoso now wo so ho mo support beautifully ekota the Akwasidae no
enso echi yese hunu Asanteman Europe. Asanteman Europe. Womu sutimi kopiem ho de eye womu support ekota Akwasidae no achi na se wahene enso etimi kopiem woni na busuafo ekota Akwasidae no achi ma bibia ye fe mebo ne tofa na bibia ye quick no na ne ekopiem wo Belgium nso a the Asanteman Association in Belgium enso timi kopiem de womu support ekota Asanteman ene Ghana nyina enso achi ewo UK when update ebo to Otumfuo Asantehene no munsem enso eno no ose so wo bono a oye specific wo bono na se wodi wani ene wo ho ato regional house of chiefs so kai se omuntimi emmo de emmo manhene because before them no na Nananom mamre ni amane enso ede in general sense I agree with it because the odon ho to esu too much then ukwati amamre regional house of chiefs omu nsa nyesi Nananom ho ha na gunsa what I say and any rules and regulations regarding the chieftaincy act and Nananom wan so anamra no enso ekọ ema won inti se wo ho na oye manhene ana oye ohene so ye dikro ye den ya oye brempon a kai ne hunu se Nananom mamre ni amane no ana yede ebu bibie to forget regional house of chiefs and you Otumfuo and the president of the Republic of Ghana but what doing today and it's saying sama Otumfuo Asantehene and they are today and regional house of chiefs omuntimi mo manhene da me no wedding cry in case of any update muni I can mesane mo share and so I do not forget so be share this particular video share only e bi nso nsa enka bi afei se na dey kan wo ha se de bia me ka do not forget to subscribe afei se the video ni tumu a se de bia won sa betimi aka bi tentem de bia no edu ti ne ya me kai wo no bo modern na subscribe wa subscribe that dan so a e de obu nsa doma bi that subscription ni chen sa fa nsa boso o do nsa boso a options na e be ba no click all no e wo mu no meaning say ye the video ni tum enkomo ni nya tum opese phone no kai wo se edin ana ekoso ewo Ghana ahensi mu ade na ekoso ewo Ghana update mu medi de ken menu bedin cry be say share on our next video macrow nwa kenie an bebre no ani medada ni won komo ketewa bi mu hia me pa sa na me yehwe so se ho behia won so ensem tia wa bi pe itima me wia wo mre kakra bi de edi kan eda obi ase a waso ye K1ng Ghana mu a waso me mu especially on a TikTok ami adom wankasa onwane odonti yene na mo 100,000 that is 10% of 1 million people even e bi say gusompo ana e follow yen ana mo di ewo ye TikTok sa wodo ye anso na mu yi kire me ewo ye Facebook ade me pese mu hunu ni aresrede ye ho wonfa so ene say afei ne mabie eye YouTube account eye mono pa the content wo mu kure ndiro ba bia afei ne ye ba there are a lot of beautiful packages I dey break Ghana for wa mu ni media mu nim se de misi ye madwuma enu nti nsi me form oni gi video bia me de bebe bia ho enu nti mesre wade ba ko pese ye tie abusua foforo wa hai ye YouTube hai ma remfi se be subscribe channel we ama me an nim se de misi ye madwuma video ne sofoma obi ani gi ho we ye abusua fro a yeti ni YouTube henti no channel ya ya bofra afi na wonyini mesre wo se be ka me ho ne nyini hade ne nso nka ho se de maboa ama ene TikTok the woni padodo be almost 10% of over 1 million people na follow your TikTok amanam saa so eye bi kire me e wo ye Facebook no subscribe channel we so ma me emum de hia ne se wo subscribe wi a e ma wo mfi sa adoma na da subscription ne nchen no wo de won sa be boso na wa choose all wo nim se details na ne credit nyina hwehwe na de abramo ebie mu nso ha YouTube haye se na bia wo be di kan na won sa ka video bi a me de be bia esa sere obi o se subscribe wi a e ma remfi se wo nsa bebo adoma na da subscription ne nchen na wa choose all no ye nyina abusua we brade be kam ho ne nyini we so enka ne ya dada no within the ken the catch content I dey be go YouTube ha no anu dancing di munim dada no afi na afi ye bebo wrade mu odro ne ye sure se wonim se me de meye ma ko hwe no kura no efe tifini apiwe ni anafo abro odo am wo ma wonti mu nua ken ni subscribe sponsor bo adoma so choose all afi share video yi e mani padodo bebre na won so nya bi hwe ni mu se manu asi we de kia subscribe kura dada e de won sa bo adoma no so e choose all no within the ken no we dey kra e be se share on our next video K1ng oh boy Juma we dey Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic say you see commentary news in the bar say you see commentary for home so good keep on going and the star also the ebema other tribe aflow unyi sorted undi atemni that's how be kind it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and maybe I will question free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. K1ng Ghana will try.